mwakwa benenso mididi afia amankwa tamaklo bedroom health tips na watchi mu nkommo asomeni dodo oba medase ye sure so wonso suade mesro ya memfa pomdin ni agro we wonte dade kanokre ene make so ho ayo nwanwa na watchi mu kan ye ho a wasuade na ye de wie na mo pese o se tie bi ma akoye YouTube Adom TV 2 wo benya koye tie na Facebook na wasuade oba pa Diana Tinedwem endpoint homeopathic clinic inti ene ya bakolibu a ye di nkoma iti sey oba enenso ye na ase ye da si bebre na watchi mu aboa ye ye lifestyle so bi wo hemophilia no a na setire mu no ete say kwa be no befa so abo no ho bai ntini na ni dikan ye ncheche ti yenye hu pe ye da wofo no tenase na ya cheche machiro mu nyina na nuama ba ku mienu bi wo ha so mo ye ye dikan eye wo fie nti se ehu sa akra wo hemophilia e be ka chiro so wo fie efom eye tiles dindindin ni bia ye momo de woolen carpet etoso and as sometimes ye momo ko momo ye mattress no omo foam nkete ye momo kwaje wo de to hwa na wo carpet atoso se na be asa akwa ne bofom wo so a eye mememe empra no eno ye number 1 se wakunya ye akunya na enye stuffing chair na ano emfiamfia ni bia ye be mo yi ni nyina na wo be da na ahwe wo no se na be akwa ne ko sha ase empra as center table de be yire fiufie ho because center table no akwa ne ko sha ase na opeja ni tipe eno na enyunu moja ne go mutim ye be mo yi te ma wo sesa se ne o setina ne te uti ana won sa no po ade ma e den ni bia na se normal because se e bia me ye bibi na me sa bo we mu a ebe yo wan say within a few minutes omo mo hemophilia na ebe hu sanity moja ni be nyune gu aha siwe mu afi bibi te se sekan blade ni na ebe mo yi ni nyina efri ho odi be guso se na be akra no onye de onkofa na empra no afi se na mema na ye yitre nti se bro yi ni tiwi na ye di blade there be omo de ntima me fo ni bebre sua se ni ye yitre to omo ade apaso eyi nkra no eti na onyini nso e to omo nyini dia so ni do onim okwa baba o me enfa blade enyi because etwa na moja no ye beba e na omo bore no so ye mo enfa blade entwitwa ye de mba ye nail file ya na file na ye de a file e de amon na edi hobio eye ndro omo ntoto edro bia because edro bi wo ha nioma bi wo man na ne wo moja e ma wo moja ye light ti ye catch we draw to say aspirin edro to say brufen untimento ti de bi ye ka so mo yare wo de fa ne bre wo de ne ko hospital bia na doctor ne nti adina obese wo de frey ne doctor ne because ndro bi wo ha untimi enhwo mo omo ko school ti se ni obi akọ school nti omo kwa ye mo letter untimi mbo omo so no maso e den because baby a obebo ni bi e ho be ho nti ende e mo school letter wo de kwa teacher no untimi mbo na ba untu wan pam awofo no untimi mbo no because wo na wan obesan e de no aba hospital enam se moja ni timi nyunu go omu trim ene omu nwe ye show omo helmet te se ne moto for de nti e wo bi aye pam afi ye woni oma ye de hyehye omo nsa no ene omo nan kotodwe se ne be akwa na ewia ana obo form cry be bo form ne so ene ne nsa no e be ye nti saa kwan no ene ne oma ba ko mienu we ena ye fa so ide afi omo ntimi nye operation bia wa bra omo ne ya ye hwe moja mu yare nkasa nti ontimi nkoso wo kotu usin yes omo tu sin na moja betu na medewu ana se doctor bia ntimi mfa akora bia nkose okoye operation wa bra one ye nkasa e fi so se ye ma na eduro ni bi enye sa onya ye sa operation e pe moja ne be de ebetu ama ni pana ide efiri mu nti sa ncheche no ene sa ne oma ba ko mienu we ene ye de ma awofo no ene nimpa ehia te se school te say doctor for mo mpotemu omo de hwe omo no se na be ya omo hu sankra na mo be hu kwan a eni ndru a omo de be de omo de ebe mo ye fancy hey na watchi mo ye nkomo no shows wasua de bebre fasedama endpoint homeopathic clinic the number is 0244867068 na yare bia ha wadwen awafre no nkomo we so brakolebwe na edempedifo emekasa antidina ne team yedamase ye ba ye moje ye so da se ne nkwa hoden e wo hɔ a ebesehia